batin 303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915 vote CPIM ni batainai Ratan Das vote mankha 4,303 vote 13,612 vote manai bwskango agukjak BJP ni batainai Dipak Majumder 7 रामनगर विधानसभा केन्द्र 7 राउंड vote lekhamani yagulo BJP ni batainai Dipak Majumder vote mankha 17,915